बढ़िया पाग करछि आज आम आसीचे आम विशेषर जीवा केमती अच्छी आपन वीडियो देखौछि आ डेरी न करिकी एबे वीडियो स्टार्ट करिया हो एबे जीवा विशेषर पहाड़ को आम सांग सहित मु आसी मो सांग जने स्टोन मारछि देखि पारबे विशेषर पहाड़ जीवा बेले एठी हमर गुटे कसर एबे जीवा विशेषर पहाड़ को आ डेरी न करिकी विशेषर पहाड़ को बुलिया पाई जीवा माने आमे विशेषर पहाड़ गला बेले एठी हमर गोटे पोला केनाल गोटे बहुत बड़ केनाल एठी होची हमर आउ बैक कैमरा रे आपन देखौची देखि पारिबे केनाल टे आमे केनाल भीतर आसिक पहुंच जाइछे एबे हमर पानी नाही आउ तो आउ बैक कैमरा रे देखौची केमितिका एठी हमर अछि भलर दृश्य केमितिका अछि आपन देखौची माने आसिक आम पहुँच जाइचे पहाड़ पाखर आउ पहाड़ उपर चढ़ा आउ कौन देखे एमती देखा तले आम जा पहाड़ उपरକୁ सीना चढ़ीते आउ चल उपरକୁ जा पहाड़ उपरକୁ देखिपे आपण मैंने पहाड़ उपरକୁ आम चढ़ी चढ़ी जा आसिक सबा पहाड़ उपरे आसिक पहुँच जाइए आपण मैंने देखिपे आहरी ऊपर को जा पहाड़ उपरे आसिक पहुँच जाइए पूरा सबा उच्चा आसिक पहुँच जाइए बेस उच्चा को जानी आम बसवा देखिपे बर्तमान आर पट को जा एपट पहाड़ तो बुली सारे आर पट पहाड़ को जा देखिपे मो पछपट से पहाड़ उपरक आम चढ़ा शुणिका आ उपरक जाकि आपन को देखा वीडियो आसिक आम पहाड़ उपरे पहुँच जाइए आपन को बैक कैमरा देखुची केमितिका कौन दृश्यटा अच्छी आपण मैंने देखंतु चढ़ी आसिक बहुत थकी जाइए ये बसवा बसिक बस माकड़ पाखु जा रिक्स अच्छी आउ जीवा आउ गोटे बर्तमान आउ गोटे पहाड़ उपरକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଉପରକୁ ଯିବା କ'ଣ କେମିତି ପहाड़ ଉପରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଉପରେ ପहाड़ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦୃଶ୍ୟ
ଆଉ ଚାଲ ଏମିତି ଦେଖ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ଆସିବେ ରିକ୍ସର ଚଢ଼ିବେ ଦେଖିକି ଆମେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଉଷୁଣିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲ ଉଷୁଣିଆ ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବେନି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଗାନି ଦୌଡ଼ିବେନି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତଳେ ସିନା ଦୌଡ଼ିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଯାଉଛେ ଉପରକୁ ଯାଉଛେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ବାଉଁଶ ଗଛ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଉଁଶ ଗଛ ହେଇଛି ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ପୁରା ଆସିଲେଣି ଉପରକୁ ଆସିଲେଣି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ବହୁତ ଉଞ୍ଚାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ପୁରା ବହୁତ ରିକ୍ସରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିବେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ ତଳୁ ମାନେ ପଳେଇ ଯିବା ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେମି ଆମେ କେତେ ଉପରକୁ ଆମେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଡେଞ୍ଜର ଗଛରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି କି ଗଛ ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ Just a little secret. I didn't hear the sirens. I didn't want. ଅମର ପୋଇ ଗଛ ମାନେ ଛୁଆଟି ବେଳେ ଆମେ ବହି ଭିତରେ ରଖିନେ ଏଇଟା ପାଠ ହବ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଏବେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖିବା ମୋର କ'ଣ ପାଠ ଦେଖିବା ହଉଛି ନା ଦେଖିବା ହଉ ବହି ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଢେରେ ଦିନ ଆସିଲେଣି ସେଇ ଅମର ପୋଇ ଗଛ ଆମେ ବି ଘର ପାଖକୁ ନେବା ଆଉ ବହି ଭିତରେ ରଖିବା ଆଉ ଚେର ହବ ଆଉ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ମାନେ ପଳେଇ ଯିବା ଏବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା।